Qaysi moskvichlar? Bir moskvich aydab yurchilar bor. Tankasini ko'ch. Tankasini ko'cha. O'zi qayib kerak bo'lib o'tiribchi. Mana. Bunday chiqdi. Tamam, qayib desa bo'ladi. Sen çay içmeyeceksin mi? Ahlak işte. Hiç ahlak. Bu hafta ne? Hiç hiç. Mustafa var. Ahlak değişmiyor. Ben içmeyeyim. Tüke içiyor. Ben de ayı işini. Keşke içkenim bir takmayın. Oşundayken de götürüp içe turgan ekan. Андай теманы бир жыл болот. Ушундай бар экен. Ырымбым, не? Типа сен сыйлап бератканда сен ушундай. Macarlar burada kaldı. Ошпозор көп пул чоп көбүз деп байлап коебуз. Качкан. Алар менен Маратос буйрса, классташтар менен, достор менен Ташкөлгө. Ташкөл или Алтын балык экан бир өзүнө. Balık çayım dedi. Балык жегенге. Понятно. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Тынып тартылсын. Assalamualaikum. Buyursa geldik Taşkölgө. Мындай азыр эч ким жок экен. Жамгырдын убагында. Тапчан кабыл? Тапчан жакшы жана ичинде билбейм, аны местер бердим азыр биздин местер. Кат койдома, чыга албай атып болуп кел аркага. Чыкпай кетеби? Суга чыккан экен. Ошого расчеттогон дейсиңби? Суун азыр таптаза болуп турган кезде адам жок. Мынакей. Бул таштардан канча кеп көптүр. Бияктарына таш төккөн, бияктарына касканда тазалап секирсең болот. Бияк ачылып электе бир немеден бакаяндык бир келинди куткарып койгонмун, нече өлүп барып турду байкуш. Сени? Кетип турбайбы? Тутат да. Анда чачнаган сүйлөшкөнбүз. Алып барып? Бар. Рецепт кандай отураңыз болсун. Матай, бала келет. Ушул божийди алдык азыр. Мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. İçi kenen eken mi? Şöyle silerde o ya,
Dagı eko boş gerek. Kişilik okular. Var bile bir de yeriz. Ha, kişilik okuldalar. Давай, давай. Onu çoğunluk dıyığı ona git bırakın. Onu çetti. Daha no çam gelişim gördüm. Bitirdi önce de. Çetti. Yüz gerek. Ola des. Belki. Bir bakın lan. Nasıl şey. Başta 5 kilo. Oğlum şama uğratkan yok mu? Cevap koymuyor. Telefondan Alman geldirirken emeni. Efektlerdi. Qarang bo'lib o'tirdi hozir. Shimaylim o'shanda bir tartib qo'yib. Qancha baliq bo'lib ketdi, qancha qo'shildi? 8 bal qoldi. Şey. Igor ko'rgancha. Telefonda shunday o'rtada qo'yib, mayda men aylayman. Al, çevir. Maqam jaqlab o'tirdi. Bular Kimde ya? Gerisine. Bitti. Ha. Suratga tushdi. Yaxshi. Yaxshi yozaldik. Bizde bolalar shunday ekan negizi. O'rtadan to'lab qo'yin desak, men to'layman deb talashib o'tir. Yaxshi. Allah razı olsun. Sonradan alındı.